And so the question that you chose to ask, will it be better where we're going? And though the answer I don't know for fact, still my heart is saying, oh yeah. Still just taking it when it is. Meni samo jedna stvar nije jasna, brate. A kako si ti platio sad? To mene zanima, brate. Si ubacio karticu u aplikaciju i on se za računa skine, brate, top. A ti snimaš, brate? Da. Cargo je najbolja aplikacija na svetu, znači taksisti 0, ovo je broj 1. Ok, ljudi, idemo sada da uzmemo kartu za bus i pičimo za New Now, zato što ovaj frajer ovde ide da... Man, no need to show me how the reason you can't slow me down, season the moment only now. Yeah, so we gon' be Tamo je 38. Tamo nikad nisam bio. Uvijek se pitao čemu služi ta ideja. Gde idu ovi ljudi? Still not sure about what I'll be. Still can't believe everything I see. If I'm gonna stay down, well it's up to me. It's up to me, yeah. Living in a world overcome with greed. Not what I want, got everything I need. And I'm working hard till the day I succeed. The day I succeed. Cause I'm leaving all the pain today. Meaning what I'm trying to say. Believing I can find a way. Hey. And I'm dreaming, no need to show me how the reason you can't slow me down, season the moment only now. Yeah, so we gon' be Kakav je plan, bajkerže? Plan je da idemo sad kod tebi, vodimo strastvenu ljubav. Dok komšije ne krenu da lupaju u zid. Kako smo glasni. Idemo, brate, se vidimo s Redlineom i onda idemo da uzmemo moj novi motor. Samo ću da kažem svaka čast, svaka čast, svaka čast. Yo, the junior always wanna be the senior. I swear that the grass looks greener. Wanna change your demeanor, looking like John Cena. A girl that is fast with an ass like Trina. Do exactly what you need to do, but you can't have your cake and eat it too. And I swear the very second we complain is when the thing we work for is the thing that we obtain, yeah. And I don't understand why you always wanna change the past. Brate, isto ogledala kao kod mene što su bila. Brate, le me jebeš, brate. Identično! Top. Evo ga, nog motor, Biker Baje. Još nije, vidjet ćemo. Dao ti prvu ratu, brate, gotov, prodat. Bikerže, to je tvoj novi motor. Da. How do you feel about it? Brate, znači, Leš si se vratio kući, brate. I što je najgore, znači on sada izgleda lepo, ali će izgledati još lepše. Kaj ga Biker Baja pimpuje. Da, dobre korene. To sam mu ja rekao malo pre. A izvali ogledala, brate. Ista kao što sam ja imao na sprintu. Identična. I ništa ne vidiš, naravno. Ba, da. Trese, brate. Da, ali moramo za tehnički. Ključevi su predati. Sad samo da čujemo kako peva. Sauh. Sauh je dole, ne treba sauh. A dole je sauh? Ne, ovdje. Tamo s svoje strane. Ali neće trebati, ne vrega. Ništa, idemo. Ponovo sam Biker Baja, bre. S italijanskim motorom, dakle najboljim motorom na svetu. Samo moraš da se odvediš u pičku
vratimo, pošto je teleport. Ja! To je to. Ljudi moji... Pazi ovo. Vidiš smo policiju, ja. Mela da kada. Ovaj gospodin je upravo kupio motor. Tako da sad idemo da jedemo rolnice. Tako je. A ovaj čovjek je upravo izgubio sve. Nećemo da ga snimamo pošto face reveal on ne želi da se eksponira na YouTube-u, tako da idemo da Toma časti klopu i to je to. To su rolnice, ali dok se spreme, ova dva momka idu da reše papirologiju. Jao bre, red line, moram da okrećem kameru bre, brate. Blurovat ćeš. Mrzi me da blurujem zbog toga okrećem kameru, nemojte ljudi da mislite, brate. Nemojte da mislite da neću da ga snijem, jednostavno čovjek ne želi da se eksponira, ja to moram da poštujem njegovo. Dovoljno mi ima po dnevniku, ne mogu više. Still just taking it one day at a time. Still don't know what I'm trying to find. Really I don't mind, cause I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Samo ćeš u Novom Sadu bajkerže da vidiš devojku koja vozi bicikl u suknji, brate. What's left to say? What's left to say? Cause I'm leaving all the pain today, meaning what I'm trying to say, believing I can find a way. Hey, and I'm dreaming, no need to show me how the reason you can't slow me down, season the moment only now. Yeah, so we gon' be. Ok, momci, papire smo završili, to jest oni su završili papire, kupoprodajni ugovor, overe kod notara i sve to kako ide već. Tako da sad su rolnice stigle koje smo poručili, tako da idemo da jedemo. Not sure about what I'll be. Still can't believe everything I see. If I'm gonna stay down, well it's up to me. Naravno, brate, jedno pitanje. Snimaju. Da li su rolnice legit? Veoma legit. Uzmi sad ovo. Evo ljudi, vidjeli ste rolnice, znači jeli smo, završili su svu potrebnu dokumentaciju, gospodin Redline i Biker Baja sada u agenciji, tako da došli smo do kraja klipa, malo vlog što da ne, nije bilo odavno, jel tako? Tako da čestitajte Biker Baji na kupovini novog motora i da ga dugo služi, a mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Subscribeujte se, lajkujte, komentarišite i vidimo se. Ćao!